Thoko ya Keno irugamite barabara-ini ya kuma tauni ya Murang'a guthie Nairobi niyo yambirirwo kuhuhirirwo dawa mutaratara-ini wa kuhurana na utheremu wa murimu wa COVID-19 kundu kuria muingi uragomana kwa uingi kaunti-ini ya Murang'a. Ngari ino ni eguthiaga ikihuhagira dawa ibanda-ini na matuka-ini mihang'o iria ikurugamirĩirwo ni gavana Wairia guku onjoria makiamba kuhinga biacara ciao kwa ihinda. Wakahinda gaka tutirahinga thoko ciothe tondu nituramenya ona kwina corona andu no nginya mari makiria muno no nginya andu mari koguo thoko titamba thoko twambe tugerie muno tungane ithuothe thoko twikire utheru wa hali ya juu. Iguru ria dawa eno kuhuhiririo Wairia erite ahuri biacara ni mwena wao gutigirira omwe wao ni aiga utheru na njira ya kwigira thabuni na mai ma kwiyoga moko haria mundu ararutira wira tondu andu matigeterere ningi thirikari ike maundu mothe tondu we ni umirire na ni heirwo nafasi ya kuhura biacara wayo nafasi ya kuhura biacara nawe mbeca icio urona gura thabuni umwe wa kibandi kathabuni wa kibandi umaga mbeca cigana andu aitu umaga kibau kana ugikugura nuthu wa ikumi andu othe makigura thabuni ga ikumi ri matingihota matingiremwo ni gwika atia matingiremwo ni kureo riu ni tukwira andu onao guku thoko-ini o mundu kabanda-ini gake agaikara na mai na gatungi na thabuni. Uguo gavana atwira tugerie ku maintain utheru ri ndona hau ni hagirire muno ona atumia wenzagu noguo ngumera o haria mundu arutira wira mundu atuika wa gwikira utheru. Mubango uyu wa kuhuhiriria dawa uguthie na mbere thoko-ini ciothe kaunti-ini ino na gucokererio mahinda kwa mahinda o nginya ugwati wa utheremu wa COVID-19 uhukio. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.